Yakni benta jong ka kubor la wanraspi daga fatafat online shopping store. Mentakas ngi ka kharoi tarik ujilio Ngut Kiba Ioh COVID-19 kila jamno ha ka jilla Meghalaya. Katkum ka jinget ho uba prestun ten song sembut menteri rang ba ka jilla Meghalaya ulayat ho bakini ki Ngut kila Koit no hadin balada tes ki asin. Kat hadu bala penmi yakni ka khubor na ka jingkot kini ki Ngut kibalong aktif case kidon menta alpu Ngut bat kibala jamno na uniu khnyang jingpang kilong khat prangun. Aduh menin ke report ke pengian ke goben ke lomba light ho ngut kide ke aktif cases kibadon hapo kejelar kami ka basrutunat minta kasni hadin bingila dep ban tes yak kine arsin boro arsin kilong negatif but kita kibalong negatif boro arsin kilong Ngut nak daw menta ka aktif case ka bagi don apa kejela jangi haduk menta kasni omde syuk lai po kadai arpusan nama kini ki Ngut kilayo ya kejingkot kejingkhia kejingsat kejingklain hadin bang ila dep tes ya ka sampel kejengki sa arsin ke report ka bangiyo kalau men step